Hello everyone. This is Habtab Language Academy. እዚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብ ትግርኛ እዩ። ሎሚ ኣብቲ ራይቲንግ ዝብል ተኸታታሊ ወይ ራይቲንግ ዝብል ሲሪስ ሓምሻይ መደብ types of sentence ዝብል ሒዘ ኣለኹ። እቲ ቀዳማይ ብሌተርስ ጀመረ ነይሩ። ከመይ ጌርና ነፍሲ ወከፍ ፊደል ብትክክል ንፅሕፎ ካብ ፊደላት ናብ ሲላብል ካብ ሲላብል ናብ ቃላት ካብ ቃላት እቲ ራብዓይ ክፋል ናይዚ መደብ እዚ sentence structure ዝብል ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን sentence ብኸመይ ይህነፅ ጉጅለ sentence ጉጅለ ቃላት ወይ group of words ዝኾነ መገዲ ተሰሪዖም እዮም ትርጉም ዘለዎ ሙሉእ ሓሳብ ዝህቡ ዋላስ ሓደ ፍሉይ ኣሰራርዓ ኣለዎ structure ከመይ ክስርዑ ኣለዎም ዝብል ተማሂርና ኢና። ሕጂ ሓምሻይ ክፋል ናይ writing skills types of sentence ዓይነታት sentence types of sentence ከልና ብክልተ መገዲ ዝረአ እቲ ቀዳማይ structurally ብኣሰራርዓ ቃላት ክንደይ ዓይነት sentence ኣለና እቲ ካልኣይ ብትርጉም ክንደይ ዓይነት sentence ኣለና ስለዚ ብክልተ መገዲ ዓይነታት sentence ክንርኢ ንኽእል ሎሚ ንሪኦ እቲ structural types of sentence እዩ structurally sentence ወይ ሙሉእ ሓሳባት ኣብ ክንደይ ይኽፈል ክንደይ ዓይነት structures ኣለዎ basically ኣርባዕተ ዓይነት sentence ኣለዎ. There are 4 types of sentence. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. أربعة عينهم. أبزم الذي إتنك دام سلسلة راح كندسسينا. Okay. هذا بتاع جمر. Simple sentence. A simple sentence is a sentence with one independent clause. Simple sentence hand clause allo clause ማለት subject and verb ዘለው group of words ካብ ጉጅለ ቃላት ኮይኑ subject and verb ዝሓሎ clause ይበሃል dependent ክኸውን ይኽእል independent ክኸውን ይኽእል dependent ማለት በይኑ ክቆም ዘይክእል በይኑ ትርጉም ክህብ ዘይክእል ምስ ካልእ independent ወይ ከዓ ነብሱ ዝኽእል clause ለጊቡ ጥራሕ ትርጉም ዝህብ በይኑ ግን ትርጉም ዘይህብ independent clause independent ካ independently በይኑ ሙሉእ ሓሳባት ሙሉእ ትርጉም ክህብ ዝኽእል ስለዚ simple sentence ሓንቲ subject ሓንቲ ዘለዎ ዝቐለለ እቲ simplest form ናይ sentence structure እዩ probably ኣብ ንሓት ዜና ክበርር ይኽእል basically subject ኣለዎ predicate ኣለዎ subject እቲ በዓል ቤት ንብሎ እዩ ኣብቲ predicate ከም ዝሓስቡ ንብለና ሓደ verb ኣለና ስለዚ subject and verb ዘለዎ So simple sentences have one subject and one verb, we are saying. Example, Almaz waited for the bus. Almaz waited for the bus. Second, the bus was late. That's right. My brother took the bus. Rabbi, Binyam Gurmai is the first black African to win Giro d'Italia. هذه أربع sentences ألوانا. إتهم subjects بسميها وتم كمالو. إتهم verb بغيح أربعتين من وحن محصارا بزي قدس حد subject حد verb لو حد subject حد verb زلو group of words more sentence صرح وي meaning ترجم زب simple sentence بقى تخلي عين sentence compound sentence a compound sentence contains 2 or more independent clause independent نبينو ترجم زي ملء sentence معناتي شو دي كلتا independent sentence coordinating conjunction الله جبنا كلتا sentence باب بينهم ترجم كهوزو sentence الله جبنا أنا بحال sentence تمشينا compound sentence form I like coffee it's a complete sentence I like coffee ملء حساباتي كابتال جميرو full stop وديو ملء ملأت خبز خل ملء حساباتي John likes coffee similarly ملء حساباتي زم كلتا ملء حسابات coordinating conjunction الله جبنا حدا تغيرنا I like coffee and John likes coffee كلتا clause الله كلتين كانت تفلينيا نفسهم يدخلوا clause يعني إذا ها compound sentence بعد Let's see some more examples I like coffee but my sister doesn't like coffee I like coffee ملاحظات my sister doesn't like coffee ملاحظات بأند تلاقيه ببات تلاقيه نبحر sentence بتسأل
ክልተ independent ክቃወም ዝኽእል sentence ናብ ሓደ ፀሚሩ compound ይኸውን compound sentence. One more example. The mother shouted at the child. She was angry. The mother shouted at the child. ሙሉእ sentence. ሙሉእ clause. Independent clause. She was angry. ሙሉእ ሓሳባት ትተሓልፍ independent clause. እዞም ክልተ independent clause ኣከንዲ coordinating conjunction ብሰሚኮሎን ተታሒዞም ኣለዉ ብሰሚኮሎን ምስ ዘላገብናዮም ሓደ ካፒታል ሌተር ተታሒዞም ብሓደ ፍሉይ ሰብ ዝውድኡ ሓደ sentence ኮይኑሎ እዚ ሓደ sentence ከዓ compound sentence ይበሃል ምክንያቱ ክልተ independent ክኾኑ ዝኽእሉ clause እዩ ስለ ዘለዎ. So this is what we call compound sentence. But what are conjunctions? ክልተ ዓይነት conjunctions ኣለና coordinating conjunctions ዝበሃሉ ንክልተ independent sentence ናብ ሓደ ዝጠምሩ እዞም ዝስዕቡ እዮም 1 2 3 4 5 6 7 ሸውዓተ እዮም ብቁፅሪ for and nor but or yet so ኣብ ገለገለ መፅሓፍቲ እቶም coordinating conjunctions ዓይነታት ምዃኖም ንምዝካር ምን ትሕግዝ ተተሓዝቦ መስርዕ ኣሎ FAN fun BOYS fun boys F for A and N nor fun BOYS but or yet so fun boys እዞም conjunctions እዚኦም coordinating conjunctions ይበሃሉ በዚኦም ዝተተሓዙ ክልተ sentence ከዓ independent ክቆሙ ስለዝኽእሉ compound sentence ይበሃሉ. ሳልሳይ complex sentence. A complex sentence consists of two clauses, one dependent, one independent. እቲ independent ንብሎ ካብታ complex sentence ፈሊና በይኑ ተቆይምና ሙሉእ ሓሳባት ክሕዝ ዝኽእል መልእኽቲ ዘለዎ ሙሉእ sentence እዩ. እቲ independent clause ግን subject and verb ሎ በይኑ ግን ትርጉም ኣለዎን ከመይ ኣብ ኣብነት ንርአያ if you want you can go you want if you want subject and verb ሎ clause you can go you subject can verb subject verb ዘሎ ሙሉእ sentence ክልተ clause እዮም ፈላይና ተይናዮም ግን ከምቲ ናይ compound sentence ኣይኮነን ፈሊና ንርአያ if you want እንተ ደሊኻ so what ሙሉእ ኣይኮነን subject and verb ሎ በዚ ምክንያት clause ይበሃል independent ግን ኣይኮነን በይኑ ቆይሙ መልእኽቲ ክትሓዝ ትኽእል ግን ኣይኮነን እዚ እቲ dependent clause ይበሃል if you want dependent clause you can go independent clause ሓደ በይኑ ክቆም ዝኽእል independent clause ሓደ dependent ፅግዕተኛ ዝኽእል clause ብሓደ ቆይማ ብሓደ ፀጊዖም ኣለዉ እዮም ከዓ ብኢፍ ተታሒዞም ኣለዉ ስለዚ ሓደ independent ሓደ dependent clause ናብ ሓደ ቆይሞም ሓደ sentence ዝሰርሑ ኣለዉ complex sentence ይበሃል. Let's see some more. More examples. When we came back, they told us the story. When we came back, they told us the story. When we came back, independent clause, بينو كم sentence قوما يعني. When we came back, مستملسنا ملايكون مستملسنا موعد. ملاحظات حالبني. حدا خفالقن they told us the story. They told us the story. زانتا نجيرونا ملاحظة دي. لذا أذن سبعة ثلاث sentence إتن underline دلوا اسميرا لنزلهم independent clause تندي سمرنا كا dependent تندي سمرنا حدا حاترينين بين الثلاثة ملاحظات هنا كلاين ملء من اختار حدا كلاين. So as a sentence قوما كلاين dependent تن underline دلوها independent and dependent combine كلها complex sentence تبع. ثلاثة عشر sentence لنا. أربعة actually جن الثلاثة راح فوكس جنا معنا. سلامتها زلينا دي. Writing letters جميعنا syllables words sentence نا paragraph كينا. paragraph زعبي كده يخوني. paragraph ترى كنقوم خيلنا. paragraph ترى سب كم بوزة نصور زهنا paragraph نسحب خيلنا. paragraph تدميرهم نسحب كنقولهم report كنقولهم letter كنقولهم formal letter informal letter proposal كل عين writing paragraph يقوم. لذا paragraph تبصينا ادخال ملكوعنا يمرأي بحي بخما يجمر بخما يودي. ناي فورمات حتى مر تنصحفون غل كله تنصحف غينا مات. لذي paragraph تنصحف كلنا قل paragraph تلعب بالsimple sentence تاخذ قيم ملء sentence هيبني. أزيو ناي جمارين نتقام قانا ديما لحسب يمثل راح ديكونه تملأختون كم تدلي حاتني. reason and result مخناتن صاحبين ناي قلقلقات بتي dependent and independent clause combined diagonal clause
نيستات قال لذلك بسيمبل سنتنس راح تقومي أب elementary وأما بقى تفهموا حسب ما لامل صح ويدرس ولكن سنتنس كنا عارفين مولا يكونش لذلك simple sentence complex sentence compound sentence ككمال لأنه أواحدنا paragraph كنا قوم تخيلنا دبدبة report proposal زي كونه كينو خيرنا مساحة خمسة يعني لذلك مولا paragraph خمسة كا تم عينتا sentence فينا ككمال لأنه كدكمالون سلدلنا إذا types of sentence ترلنا كالسيلنا بتاع شيء تخفالنا أي writing skills تم بترجم درجة زلوا ዓይነታት sentence positive interrogative imperative እንዳበሉ ተኸሉ ብስትራክቸሮም በአሰራዓም ደይኮነ ወይ በሰርዓና ቃላት ደይኮነ በተዘህቦ ትርጉም ክካፈሉ ከሎ 4 ዓይነት sentence ክርኢና ድሕሪኡ ናብ ፓራግራፍ ከይድና ንሎም ዝወዲኡ ኣለኹ thank you very much have a nice time bye bye